Sithanda ukubana sibonge inkosi ngokusigcina kuze kufikele ithuba singabaphilileyo. Singena ke ezwini lethu lanamhlanje sifunda eBhayibhelini izwi likaThixo encwadini kaDaniel ngu-1 ivesi lika 17. Daniel 1 verse 17 ithi yona iBhayibheli, lawa majaha amane uNkulunkulu wawanika ulwazi lokuzwisisa zonke izibhalo lemfundo, njalo uDaniel wayezwisisa imibono lamaphupho wonke ehlukeneyo. Sengathi uThixo angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Isihloko sithi sona uNkulunkulu kaDaniel, uNkulunkulu Ophayo. uNkulunkulu kaDaniel, uNkulunkulu Ophayo. Kasikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubana sikubonge ngaleli ithuba, ukusipha ithuba lokubana sizwe izwi lakho, sithungamele khathesi nxa siyakuphenya imibhalo sifunda ilizwi lakho. Sicela umoya oyingcwele onguyutitshala lomfundisi wethu omkhulu asichasisele. Ngegama likaJesu siyakhuleka, amen. Nxa sikhangela incwadi kaDaniel, incwadi eqakathekileyo kakhulu. Ngifisa ukuthi ke sithinte ngamafitshane ngale incwadi ukuze sizwisise indaba le esikhuluma ngayo namhlanje ekaNkulunkulu Ophayo ukuthi isukela ngaphi. Now incwadi kaDaniel incwadi ekhuluma ngokulawula kukaNkulunkulu elawula zonke izinto ku-universe yonke. Ile ndikimba ethi yona inkosi ingumlawuli wento zonke, iyabuka abantu abayo, njalo ekucineni kwakho konke iza kunqoba labathembekileyo. uNkulunkulu nguyolawula zonke izinto. Nxa abantu abakhe besenza kuhle uyababuka evumelana lalokho abakwenzayo ukuze abakhuthaze ekuphetheni kwakho konke ngemva kobunzima lokulwa impi loSathane. Abathembekileyo baza kunqoba kunye loNkulunkulu. Incwadi kaDaniel njalo yincwadi eveza impikiswano phakathi kwenkolo yeqiniso lenkolo yamanga. Yincwadi esivezela amadolobha amabili, idolobha leJerusalema, idolobha likaNkulunkulu, ledolobha laseBhabhiloni, idolobha likaSathane. Amadolobha lawo ungafunda kusukela kuGenesis ngamadolobha avele ephikisana. Elinye idolobha elikaNkulunkulu liphikisana ledolobha lesitha uSathane. Yincwadi eveza ukulwa kumbe impikazi enkulu phakathi kukaKristu loSathane. Yikho esikubonayo encwadini kaDaniel. Kodwa indaba emnandi evezwa incwadi kaDaniel yikuthi abakholwa eqiniso, abakhonzi beqiniso bayanqoba izikhathi zonke. Lawo abathembekileyo kuNkulunkulu bayanqoba izikhathi zonke. Ungafunda ku chapter 1 wencwadi kaDaniel uzathola ukuthi labo abakhonza izithombe batholakala belolwazi oluncinyane kulamakholwa eqiniso. Amakholwa eqiniso atholakala elolwazi oluphindwe katshumi ukwedlula amakholwa amanga abakhonza izithombe. Ungafunda ku chapter 2 futhi okaDaniel uzathola ukuthi uDaniel umkhonzi weqiniso wenelisa ukuchasisa iphupho ukwedlula abakhonzi bamanga. Abakhonzi beqiniso bayanqoba encwadini kaDaniel. Ku chapter 3 abakhonzi beqiniso amajaha amathathu bangena esithandweni somlilo, uNkulunkulu wabavikela, kabachanga zihlobo ezithandekayo. Kuthi ukuthi abakhonzi beqiniso bayanqoba izikhathi zonke, bangahlala bethembekile kuJehova. Ku chapter 4 Nebukadnezar ngokuzikhukhumeza kwakhe wazilimaza wagcina siya enkangala for 7 years. Waze wavuma uNkulunkulu wabuyiselwa esikhundleni sakhe esengumkhonzi weqiniso. Ku chapter 5 siyabona ukuthi uBelshaza indoda eyayizikhukhumeza layo yagcina ibhubha kunye labantu beBhabhiloni. Umbuso weBhabhiloni wadilika, kodwa uDaniel umkhonzi weqiniso waphiwa amandla okubana abe ngoyesithathu eBhabhiloni abuse ekhona ngale. Abakhonzi beqiniso bayanqoba encwadini kaDaniel. Ku chapter 6 siyabona futhi ukuthi umkhonzi weqiniso uDaniel owalayo ukuthi bamise ukukhuleka wangena emgodini wezilwane waphuma ephila, izilwane kazimdlanga, wanqoba futhi ibizo likaNkulunkulu ladunyiswa. Incwadi kaDaniel iyasivezela ukuthi nxa wena ulikholwa leqiniso ungadlula phakathi kobunzima, kodwa ungala uthembekile kuThixo ngezikhathi zobunzima, uthembeke kuThixo ngezikhathi impilo ihamba kuhle, ekuphetheni kwakho konke uzanqoba. Kumele ube lesibindi, kumele uthembeke kuThixo ngoba abakhonzi beqiniso bayanqoba izikhathi zonke. Incwadi kaDaniel njalo
yincwadi eyabhalwa ngezikhathi zobunzima, ilotshelwa izikhathi zobunzima. Yalotshwa abantwana bakaThixo bethunjiwe besezweni elingasola kibo, bekhala izinyembezi bephakathi kobunzima. uNkulunkulu wayiloba esenzela ukududuza thina esikuwona lo umhlaba osulibhabhiloni, umhlaba wonalo osumubi, osuyisigodlo sikaSathane. Yalotshwa ke le incwadi ukusivezela ubana lanxa sisebunzimeni, lanxa sisingakhanga kona lo mhlaba, siyizihambi sisezweni elingasola kithi, inkosi ilathi, inkosi iyasithungamela. Okwethu yikuxhumana loJesu, okwethu yikuthembeka loba umumo unzima. Yikho esikuvezelwa incwadi kaDaniel izihlobo ezithandekayo. Yabhalelwa ukubana siphiwe amandla lesibindi sokumelana lezikhathi zobunzima. Yincwadi yabantu abakholwa kuNkulunkulu, abakwazi ukuthi uNkulunkulu ngumnini mandla wonke, uyenelisa ukwenza lokho ngathi kakwenzeke emehlweni abantu, uyenelisa ukukhulula ezithandweni zomlilo, uyenelisa ukuvala imilomo yezilwane ukuthi abangabakhe ingabadli. uJehova wenza lokho okungathi kakwenzeke ebantwini ngoba ungumnini mandla wonke, ungumnini lwazi lonke. Ngakho abangcwele kumele babe lesibindi nxa bebala incwadi kaDaniel. Encwadini kaDaniel njalo isahluko sinye ngasinye siqala ebunzimeni bese siphetha enkazimulweni, siqala ebunzimeni bese siphetha ekunqobeni, bese siphetha ngokunqoba. Uchapter 1 uqalisa kulohlupho, abantwana bakaThixo bethunjwa, kodwa nxa esesiyaphetha ekucineni uphetha abantwana bakaThixo sebenqobile, bephiwe ulwazi oluphindwe katshumi. Ibizo likaThixo liyadunyiswa. Abantwana bakaThixo baphiwe intelligence emangalisayo kakhulu. Nxa ufunda uchapter 2, abantwana bakaThixo ngenxa yokubana izanuse zeBhabhiloni zehlule ukuchasisa iphupho, abantwana bakaThixo bayathenjiswa ukufa, bethuselwa ngokufa, kodwa uNkulunkulu uyaveza iphupho lengcazelo uDaniel alichaze lelo phupho, abe sephiwe ipromotion ukuthi abe nguye induna yezihlakaniphi zaseBhabhiloni. Labangani bakhe bayaphiwa izikhundla eziphakemeyo, bayanqoba ekuphetheni. Kuchapter 3 abangani bakhe bapronyotwa futhi ekucineni, baphiwa izikhundla futhi eziphakemeyo kakhulu ukwedlula ezika chapter 2. Chapter 4 uNebukadneza uyadumisa uThixo, ibizo likaThixo liyadunyiswa. uNebukadneza usenqotshiwe wavuma ukwamukela uJesu, ibizo likaThixo liyaphakanyiswa. Kuyanqotshwa lapha umbuso kaThixo uyanqoba. Kuchapter 5 sithola uNkulunkulu enqoba njalo ngoba umbuso weBhabhiloni oziphakamisayo uyadilizwa, uyachabalala, bese kusithi inceku yakhe uDaniel kube nguye osala esekhangele eBhabhiloni ngoba uBelshaza esebulewe. uThixo uyanqoba lapha, uDaniel uyanqoba lapha, ngoba yincwadi yokunqoba kwabathembekileyo. Kuchapter 6 njalo sibona uDaniel enqoba, ibizo likaThixo liyanqoba ngoba kuyamenyezelwa isimemezelo esokuthi kakukhonzwe uNkulunkulu kaDaniel eMedo-Persia. uThixo uyanqoba labakhe kuzahluko zonke. Ungafunda futhi izahluko ezikhuluma ngesiprofeti kusukela kuchapter 2 ye kuchapter 7 uze uyefika ekucineni, siyatshelwa lapha ukuthi ekuphetheni kwakho konke inkosi uJesu eyiyo emelwa lilitshe. Kuchapter 2 iza kwakha umbuso wayo oza kukhula ube ngangentaba ugcwale umhlaba wonke, ibuse iphakade laphakade labangcwele bayo. Kuchapter 7 siyabona indodana yomuntu onguJesu Kristu esahlulela egweba ababi, bese usithi abangcwele bayaphiwa amandla okubusa kunye laye, bayaphiwa umbuso okubusa kunye laye iphakade laphakade. Sihlobo ezithandekayo, nxa ufunda usiya phambili kuchapter 12 uyathola ukuthi ekuphetheni kwakho konke uMikhayeli uza kusukuma akhulule abantu bakhe, ngitsho lalabo abafele esandleni sakhe, abafe bethembekile baza kuvuswa bazuze impilo engapheliyo. Aleluya. Incwadi kaDaniel yincwadi yokunqoba, sihlobo zami esithandekayo, yincwadi yezikhathi zobunzima. Nxa siphakathi kobunzima emhlabeni singazi ukuthi kusasa isiphatheleni, kufanele sazi ubani uJehova ungumlawuli wento zonke, uza kunqoba labakhe ekucineni. Incwadi kaDaniel isifundisa ukuthi okumele sikwesabe thina kasozi inhlupho, okumele sikwesabe yikwehlukana loJesu. Ukwesaba okukhulu encwadini kaDaniel yikuthi umuntu abalekele uJesu. Nxa kulento okumele uyesabe
empilweni yakho yikubalekela uJesu, ngoba nxa uxhumane lo Jesu kawula kwesaba ngekusasa yakho, ngoba isesandleni sakhe, yena okwaziyo ikusasa, yena olawula zonke izinto. Sihlobo esithandekayo, kakumelanga sibe lokwesaba. Incwadi kaDanyeli isipha isibindi ukubana uJehova ngumlawuli wento zonke, singathembeka laloba kunzima, laloba ungavumi, sizanqoba ekuphetheni. Ungaze wakhathazeka sihlobo sami. Incwadi kaDanyeli ithi ungesabi, uJehova ungumlawuli wento zonke, uyanqoba labangcwele bakhe ekuphetheni kwakho konke. Nguye oza kubusa iphakade laphakade kunye lalabo abangabakhe. Ku chapter 1 ke lapha iverse ngu-17 iBhayibheli iyasivezela uNkulunkulu njengoNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu onikayo. Yindaba efika isigcile kuyo namhlanje. Nxa ukhangela incwadi kaDanyeli, ukhangela izahluko zonke zencwadi kaDanyeli, uzathola ukuthi uNkulunkulu uvezwa njengoNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu onikayo, uNkulunkulu ophanayo, njalo angapha yena angakunika yena kakho ongakuthathela. Nguye ngumnini mandla wonke, olawula zonke izinto, nguye ophayo sihlobo sami esithandekayo. Kuvesi nxa ufunda uchapter 1 verse ngu-1 lo-2 iBhayibheli iyasitshela nxa ufunda uvesi ngu-1 lo-2 lapha iyasitshela ukuthi uJehova wanikela uJehoyakimu inkosi yakwaJuda kuNebhukhadineza, wanikela. So uNebhukhadineza esiyakulwa labako-Israyeli wayengela mandla yena, esiyanqoba abantwana bakoJuda wayengela mandla yena, banikelwa esandleni sakhe, wabaphiwa. uNkulunkulu wamvumela ukuthi abanqobe, engamuphanga yena uNebhukhadineza wayengeka abathinta abantwana bakaThixo, ngoba uJehova nguye olawula zonke izinto. Kwesinye isikhathi uyavumela ukuthi ezinye izinto zehlela abantu bakhe ngenxa ukubana kuyabe kukhona efuna ukuthi akulungise. So wavumela uNebhukhadineza ukuthi anqobe isizwe sakaJuda, wamnika uNebhukhadineza amaJuda, wanikela amaJuda esandleni sikaNebhukhadineza uThixo. Nxa ufunda uvesi ngu-9 iBhayibheli yasitshela ukuthi kuthiwa uNkulunkulu wanika uDanyeli ukuthandeka, wamnika, wenza uDanyeli waphiwa ifavor. uDanyeli wenziwa wathandeka yinduna yamabutho. uDanyeli waphiwa ifavor, uNkulunkulu wamnika ukuthandeka, wenza bamthanda uDanyeli. So uJehova uyanika, nguye ophayo sihlobo sami esithandekayo. Nxa ufunda uvesi ngu-17 kuthiwa uDanyeli lamajaha amathathu baphiwa inhlakanipho edlula bonke, baphiwa inhlakanipho ephindwe katshumi ukwedlula bonke. So sihlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu ovezwa encwadini kaDanyeli uNkulunkulu onikayo, uyapha sihlobo sami esithandekayo. uNkulunkulu ophayo, anganika yena kakho ongakuthathela, angavula yena kakho ongavala, angakukhetha yena uyabe kukhethile sihlobo esithandekayo. Kakula muntu ongakuthathela lokhu uJehova akunike khona, ngoba nxa ephile yena uphile sihlobo sami. Angakuvulela kakho ongavala, angavala yena kakho ongavula, ngoba nguNkulunkulu ophayo. Angazi ukuthi wena ukhathaza kuyini sihlobo sami esithandekayo, angazi ukuthi kuyini okucelayo. Mhlawumbe sukucela endaweni eziningi wehluleka, lamhlanje nguvezela uNkulunkulu onikayo. Akucele kuye ngomthandazo, uzinikele kuye. Uyanika yena ngokwentando yakhe, uyanika yena okuhle okufanele abantu bakhe. Kholwa uNkulunkulu kaDanyeli, uNkulunkulu onikayo sihlobo sami esithandekayo. uNkulunkulu esimveza namhlanje ku chapter 1 uyabonakala enika abantu bakhe, uyabonakala ethungamela okwenzakala emhlabeni. Nxa ugijima usiya ku chapter 2, ku chapter 2 simbona enika futhi lapha. Sithola ku chapter 2 kule ndaba ehluphayo lapha. Inkosi siphuphile iphupho, ayisakwazi ukuthi iphupheni sikhohliwe. Labana abanye abangaxhumananga loNkulunkulu, izanusi lezihlakaniphi zaseBhabhiloni aziphiwanga iphupho lencazelo yalo, ngoba zazingaxhumananga loNkulunkulu ophayo. Kodwa malibonge igama lenkosi, ngoba amajaha amane bakhuleka bacela kuNkulunkulu onikayo. uDanyeli waphiwa iphupho lencazelo lakhona ku chapter 2, ngoba uJehova uyanika laba abathemba igama lakhe.
uyanika labo abakhuleka kuye. Yikho phela uDaniel labangani bakhe bambonga uThixo. Nxa ufunda uchapter 2 verse 20 usiya ku23, bambonga uThixo bathi nguye ofaka ababusi, nguye osusa ababusi, nguye onika inhlakanipho, amandla lodumo ngolwakhe. uJehova nguye ngumlawuli wento zonke izihlobo zami esithandayo. Uyanika laba bangabakhe, nguye obusa, nguye othungamela amakhosi omhlaba, nguye obeka amakhosi, nguye osusa amakhosi, nguye olamandla okupha, nguye olamandla okuthatha, ngoba nguye olawula zonke izinto. Nguye uJehova esimkhonzayo. Phela uJehova sihlobo zami esithandayo kule ndlela ezimbili anika ngazo. Kwesinye isikhathi uyanika ngokuvumela ubana abanye abantu even beyizoni bazuze ezinye izinto, njengoNebukadneza. Nxa ubala ku chapter 1 wavunyelwa ukuthi anqobe amaJuda, waphiwa amaJuda ngokuvunyelwa loba wayeyisoni. So kwesinye isikhathi uJehova uyanika ngokuvumela ezinye izinto ukuthi zenzakale. Kwesinye isikhathi uJehova uyanika ngokwenza yena izinto okubizwa kuthiwa yi-active will yakhe. Uyanika ngokwenza ezinye izinto esenzela abantwana bakhe, esenza intando yakhe. So uJehova unika ngendlela ezimbili. Okwakuqala uyavumela, unika ngokubizwa kuthiwa yi-permissive will yakhe. Okwesibili uyenza yena izinto mathupha ngokwakhe, okubizwa kuthiwa yi-active will. Kodwa phezu kwakho konke angazavumele kumbe enze yena, nguye onikayo, nguye ongumlawuli wento zonke. Thina kakumelanga sibe lokwesaba loba siphile ezikhathini zomhlaba, embalini yomhlaba lapho kunzima khona, ukhona uThixo onikayo, nguye othungamelayo sihlobo esithandekayo, nguye othungamelayo, nguye othungamela izizwe, nguye othungamela impilo zabantu bonke. He is in control nationally and individually. Uyathungamela izizwe sihlobo esithandekayo, uyathungamela impilo zabantu bakhe. Kambe wena ukhathazekile yini ngekusasa yakho? Zinikele kuJesu onikayo, uza kunika ikusasa enhle. Ukhathazekile yini ngokubuswa komhlaba? Ukhathazekile yini ngendaba zamakhosi omhlaba? Zinikele kuye, nguye ofaka amakhosi, nguye obeka amakhosi, nguye olawula imbali yomhlaba, nguye onika izihlobo esithandekayo, nguye onika ukubusa, nguye onika amandla. Nxa isikhathi sesitshayile uyathatha lawo mandla sihlobo esithandekayo ngokwakhe intando. Uyesaba yini ukufa? uDaniel labangani bakhe bethuselwa ku chapter 2 ngokuthi bazabulawa, kodwa yena engakavumi kabafanga, ngoba nxa ephile yena impilo, nxa ekunikile yona impilo ngeke ufe. Nxa engakafuni ufe ekuphila ukuthi uzaphila, ngeke ufe sihlobo sami esithandekayo, ngoba nguye onikayo uThixo. Sihlobo sami esithandekayo, kwesinye isikhathi angavumela ukuthi ufe, laloba ungafa uthembekile, ufele esandleni sakhe. Ungesabi, ngoba ulamandla okuvusa abafileyo, abanike impilo engapheliyo. Uyanika uThixo esimkhonzayo sihlobo esithandekayo. Ungakhathazeki, ungaze wesaba sihlobo sami esithandekayo, ngoba sikhonza uThixo Ophayo, uThixo omangalisayo. Nxa ufunda ku chapter 3, abafana baphoselwa emlilweni ngenxa yokuthembeka kwabo. Kabazange besabe ukuthi bakhonze uJehova, kabazange besabe ukuthi babathembeke, ngoba kwaso kulomlilo phambi kwabo, ngoba babekwazi ukuthi bakhonza uThixo Ophayo. Uyapha impilo, uyapha ukuvikela uThixo. Yikho abafana bamtshela uNebukadneza bathi, Nebukadneza, ungasiphosela emlilweni, inkosi yethu izasikhulula. Babekwazi ukuthi inkosi abayikhonzayo iyakhulula, kodwa kabaphelelanga lapho. Bamtshela uNebukadneza bathi inkosi iyazikhethela phela, ingakhethi ukuthi ingasikhululi, kasilandaba, asikhothameli isithombe, ngangcono sitshe sife, ngoba singaze sitshe emlilweni wakho ophindwe kasikhombisa, siyafela esandleni senkosi. Ilamandla ukuthi siphe impilo ekuzeni kwayo kwesibili. Asesabi laloba singaze sitshe, kodwa kasiyikuguqa. Babekwazi amajaha amathathu sihlobo zami esithandekayo, uThixo esimkhonzayo uyanika iprotection, uyavikela loba ungena phakathi kwemililo ephindwe kasikhombisa njengamajaha amathathu, loba ungena phakathi kwezinhlupheko. Nxa engakafuni yena ubana lolo hlupho lukwedlule kumbe ludlule lawe, alungeke lakwenza lutho. Wayengakafuna abafana batshe, wabavikela uThixo. So ungesabi,
Angazi ukuthi wena empilweni yakho kuyini okungumlilo, kuyini okukhathazayo empilweni yakho. Mhlawumbe ukhathazwa indaba zendlala, mhlawumbe ukhathazwa indaba zomkhonomi, umlilo wakho utshiswe umlilo womkhonomi, indaba ze lockdown ziyakuchisa, ziyakukhathaza. Uyazibuza ukuthi kusasa yami izakuba yini, ngizakudlani njengoba ngimiswe emsebenzini, uyazibuza ukuthi ngizafunda njani njengoba izikolo kuvaliwe. Sihlobo sami esithandekayo, zinikele kuJesu. Ulamandla okungenisa emlilweni, angene lawe ungachi. Ulamandla okubonakala njengendoda yesine, akuvikele ukubana ungachi emlilweni, ungaze wesaba sihlobo sami, ungaze waba lovalo. Ukhona uThixo ovikela. Mhlawumbe wena uthiswa imlilo yokuthi abantu bayakuphika, abantu bayakulahla empilweni yakho. Angazi ukuthi imlilo yakho ekuthisa yiphi. Mhlawumbe uthiswa imlilo yezilingo sihlobo sami esithandekayo, ibhizinisi yakho mhlawumbe kayisahambi ngenxa yomumo esiphakathi kwama lockdown. Zinikele kuThixo, nguye opha ukuphumelela, nguye onika inhlakanipho, nguye onika ukugqithisa. Uyapha uThixo, uyapha iprotection, uyakuvikela wedlule phakathi kwemililo, wedlule phakathi kwemililo nxa ufunda usiya phambili. Chapter 4 simbona futhi enguNkulunkulu ophayo, enguNkulunkulu ophayo. Inkosi uNebukadnezar iyaphupha iphupho, kodwa elika chapter 4 kayizange ilikhohlwe, kayizange ilikhohle iphupho lika chapter 4. Iyatshela futhi izanuse zayo ukuthi madoda ngiphuphe lokhu lalokhu, kodwa izanuse ziyehluleka ukuchazisa ngoba kaziphiwanga phela, kazixhumananga lo Nkulunkulu ophayo. Nxa kule ndaba engifisa ukuthi uyibambe sihlobo sami esithandekayo, uyafuna yini wena ukuphiwa lapho abanye bengaphiwa? Uyafuna yini ukuphiwa lapho kunzima khona? Uyafuna yini ukuphiwa inhlakanipho lapho kumnyama khona? Xhumana lo Thixo ophayo, xhumana lo Thixo ophayo. La madoda lawa aseBhabhiloni babezenza izikhwicamfundo, babeyizanuse, besithi bona bale experience, bale nkambo yokubona amaphupho, kodwa amaphupho la aphutshwa nguNebukadnezar lapha kuDaniel behlule kuwachasisa ngoba babengaxhumananga lo Nkulunkulu ophayo, babengaxhumananga lo Nkulunkulu ophayo. Kodwa uDaniel owayexhume lo Nkulunkulu ophayo waphiwa ingcazelo yephupho, walichasisa. Inkosi uNebukadnezar yavuma ukuthi yikho kanye ngenxa yani. Kayisiki ukuthi uDaniel yena wayehlakaniphile ukwedlula abanye, kayisiki ukuthi uDaniel wayengcono ukwedlula abanye, kayisiki ukuthi uDaniel kwakulokunye. Hayi, uDaniel ayelakho kuphela ukuxhumana loJesu, ukuxhumana lo Nkulunkulu ophayo, uNkulunkulu ovezwa encwadini kaDaniel. Sihlobo sami, akulandaba ukuthi uvela ngaphi, akulandaba ukuthi ufunda okunganani, akulandaba ukuthi ule mali kumbe akulamali, akulandaba ukuthi uhlala edorobheni kumbe uhlala emakhaya, akulandaba ukuthi uhlala endlini enjani, kodwa lapho khona ulethuba lokuxhumana lo Nkulunkulu ophayo. uNkulunkulu kaDaniel ungaxhumana laye uza kunika impumelelo. Lapho kumnyama khona uyakunika ukukhanya, lapho kunzima khona uyakunika ukuphumelela, lapho abanye ababona kungadluleki yena uyakudlulisa. Sihlobo sami esithandekayo, xhumana lo Nkulunkulu ophayo. Nxa uxhumene laye uyaphumelela lapho abanye abangaphumeleli khona, uyaphumelela lapho kunzima khona. Abanye bathi it can't, akwenzi, yena uyakunika ukuphumelela ngoba uNkulunkulu ophayo. uNkulunkulu ophayo sihlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu engikhuluma ngaye lapha namhlanje, uNkulunkulu ophayo. uNkulunkulu lo futhi umuntu angazenza yena oyisiqholo eziphakamisa njengoNebukadnezar. uNkulunkulu ophayo lo uyakufaka endaweni yakho. uNebukadnezar bamchumisa, bamfaka endaweni yakhe ngoba wayeziphakamisa. Hlobo zami esithandekayo, ungaziphakamisa uThixo uyakufaka endaweni yakho, uyakunika iposition yakho empilweni. Dinga uNkulunkulu ophayo uzuze uphumelela. Ku chapter 5 siyahlangana naye futhi enika, uyanika uDaniel. uBelishazar uyabona laphana sekubhaliwe emdulwini, aphinde futhi adinge izanuse zakhe. Angazi ukuthi amadoda la aseBhabhiloni babenjani, babengafundi ukuthi izanuse zabo vele zazingaboni, zazingaphiwanga ingcazelo ngoba zingaxhumananga lo Nkulunkulu wenhlakanipho. Phela abanye abantu bayaphuza ukubona, bathathela khatshana, bathathela khatshana njengamadoda lawa oNebukadnezar labo Belishazar babethathela khatshana, babengaboni ukuthi la amadoda lawa izihlakaniphi zabo kababoni lutho ngoba kabaxhumananga lo Nkulunkulu ophayo. Sihlobo zami esithandekayo, behluleka ukubala umbhalo obhaliwe ku chapter 5 mene tackle fasting, behluleka ukubala. Kodwa uDaniel wayephiwe nguNkulunkulu, nguye waphiwa ingcazelo yakhona, wabachasisela ngoba wayexhumene lo Nkulunkulu ophayo.
Hlobo zami sithandekayo, xhumana loNkulunkulu ophayo loba kungakhanyi ukuthi ikusasa injani, loba kungathi i-handwriting okubhaliweyo kakubaleki, loba ungasabonakala ukuthi umhlaba uya ngaphi, uThixo uyakunika inhlakanipho eyokuchasisa, inhlakanipho yokuphila ngezikhathi ezinjengalezi, izikhathi zama-lockdown, izikhathi ze-COVID. Uyakunika inhlakanipho njengale ayinika uDaniel. Okumele ukwenze kuphela wena yikuthi uxhumane laye, ngoba nguNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu onikayo lapho kunzima khona, uNkulunkulu okunika umbono lapho abanye bengaboni khona. Xhumana laye ngoba uyanika. uNkulunkulu engikhuluma ngaye namhlanje, uNkulunkulu kaDaniel uyanika. Sihlobo sami esithandekayo, nguye uNkulunkulu engimveza kuye namhlanje, uNkulunkulu ophayo. Xa ufunda ku-chapter 6 uyakhulula njalo, uNkulunkulu onika inkululeko. uDaniel bazama ukuthi bamvimbezele ukuthi angakhuleki. Nxa bemvimbezela lapha uDaniel uthi hayi, mina kangisoze ngivume ukuthi nina libulale ubudlelwano bami loNkulunkulu ophayo, ngoba okwenza ngenza izinto lezi ngiphumelele la yikuthi ngixhumene laye, ngixhumana laye insuku zonke ngomthandazo. So nxa sokulomuntu osefuna ukudiliza ubudlelwano bami loNkulunkulu ophayo, angivumi, ngiyaqhubekela phambili ngikhuleka kathathu ngelanga ngibheke eJerusalema, ngoba kangifuni ukuluza i-connection loNkulunkulu ophayo. Wala uDaniel esalile izihlobo ezithandekayo bahle bambamba, bambamba bamphosela emgodini wezilwane, emgodini wezingwenyama. Kodwa malibongwe igama lenkosi, ngoba ukhona uNkulunkulu kaDaniel, uNkulunkulu ovikelayo, uNkulunkulu opha inkululeko, uNkulunkulu lamandla okuvala imilomo yezilwane. Uyakunika inkululeko zihlobo ezithandekayo, lobu phakathi kwabantu abayingozi njengezilwane, lobu phakathi kwendawo eziyingozi njengezilwane, uNkulunkulu uyakukhulula endaweni ezinjalo. Loba siphile emhlabeni onzima oyingozi, umhlaba ongasibhubhisa, umhlaba ojonga usilimaza, okuqakathekileyo ukuthi sixhumane loNkulunkulu onika inkululeko. Uyasikhulula ebunzimeni, uyasikhulula loba kunjalo. Sihlobo esithandekayo, kakula sizatho esokwesaba nxa ukhonza uNkulunkulu onika inkululeko phakathi komlilo ophindwe kasikhombisa, uNkulunkulu onika inkululeko phakathi kwezilwane ezilanjisiweyo. Phela izilwane lezi zazilanjisiwe ngoba labana ababenze iskimu esokubulala uDaniel bathi bephoselwa phakathi komgodi wezingonyama, izilwane zabadabudabula bengafiki phansi. So ayisikuthi zazingalambanga, zazilanjisiwe, kodwa ngenxa ukuthi uDaniel wayexhumene loNkulunkulu opha inkululeko, izilwane zamhlonipha. uThixo wazitshela ukuthi lo lingamthinti ngowami. Hlobo zami sithandekayo, loba kunzima njani, loba sibhekane lemgodi yezingwenyama enzima emhlabeni, angazi ukuthi uhlupho lwakho lungabe luyini olukukhathazayo, olukutshayisa ngovalo, kodwa engingakunika khona namhlanje yikubana xhumana loNkulunkulu ophayo, uyakunika inkululeko ngezikhathi ezinje. Ube lesibindi sihlobo sami esithandekayo, yindaba engifisa ukuthi uyibambe. Xa usiya phambili ku-chapter 7, chapter 7 sibona laphana ukubana uNkulunkulu ekuphetheni kwakho konke uzasinika ukubusa. iBhayibheli yasitshela ukuthi ekucineni amandla lombuso lokubusa kuza kuphiwa abangcwele. Hlobo zami esithandekayo, mhlawumbe emhlabeni lapha kawuzake ube lesikhundla esiphakemeyo, mhlawumbe kakwazi uthungameli, kawukazi ubuse abantu, kodwa uNkulunkulu esimkhonza, uNkulunkulu kaDaniel lo uza kunika amandla okubusa kunye laye iphakade laphakade. Sihlobo zami esithandekayo, uNkulunkulu kaDaniel uNkulunkulu onikayo, uNkulunkulu omangalisayo. Ekuphetheni kwakho konke uzasinika amandla okubusa. Kumele sithembeke, sibekezele, singanyikinyeki loba kunzima njani, siye phambili ngoba uzasinika amandla okubusa. Thembeka kuze kube sekufeni, ngoba uzakunika umqhele wokuphila, uzakunika amandla ukuthi ubuse kunye laye ekuphetheni. Nxa ubala ku-chapter 8 lo 9 sibona uJehova laphana ethungamela, uyalwela amaqiniso akhe, isitha seqiniso esiluphondo oluncane sinyathezela phansi amaqiniso esanctuary, amaqiniso aveza ukuthi uJesu nguye yedwa umsindisi, nguye yedwa osimelayo ekhaya ezulwini, kodwa umbuso ophondo oluncane uyanyathezela phansi amaqiniso kaThixo ngokuletha abapristi abangabantu ukubana kuvunywe kubo izono. Kodwa malibongwe igama lenkosi, ngoba uThixo uyanika ivindication, uyalwela iqiniso lakhe, akhulule isanctuary truth isale isegcekeni ebantwini, abantu bakholwe kuJesu basindiswe. Hlobo esithandekayo, loba
kungaba nzima emhlabeni. Kukhanya sengathi uSathane uyagabhela iqiniso, khanya sengathi uSathane uyanyathezela phansi iqiniso, khanya sengathi uSathane uyanyathezela phansi abangcwele. Ukhona uThixo sezulwini onika inkululeko eqinisweni lakhe, onika iprotection eqinisweni lakhe. Uzalilwela iqiniso, uzabalwela abangcwele bakhe. Kumele siqhubekele phambili sithembekile, singabi lokwesaba sihlobo zami esithandwa. Nxa ufunda kuchapter 10 usiya ku12, nxa uDaniel sephiwa umbono wakhe wokucina lapha, uNkulunkulu uyavezwa njengoNkulunkulu opha iprotection, ovikela abantwana bakhe loba sekusekucineni kwembali yomhlaba. Ngoba phela sihlobo zami esithandekayo, nxa ufunda kuDaniel chapter 11 lo 12 siyatshelwa ukuthi umhlaba lo ususesigabeni sokucina, ususesikhathini sokucina lapho kuzakuba nzima khona. Okuyasala sokulamaqembu amabili kuphela emhlabeni, okuyasala sokuleqembu elithembekileyo ukuthi Thixo ligcina yonke imilayo kaNkulunkulu kugoqela lo mlayo wesabatha, bese okusala kube lelinye iqembu kwelinye iside ngapha eliyabe lisephula imilayo kaJehova, lilandela imilayo yabantu. Kuyasala sokulamabandla amabili kuphela, lamaqembu amabili abantu kuphela abakholwa beqiniso belandela yonke imithetho kaNkulunkulu njengabo Danieli, lamakholwa achiyayo okunye belandela imilayo yabantu. Kuyasala sokulamaqembu amabili. Angazi ukuthi wena iqembu ozakuba kulo yiliphi, angazi isihlobo sami esithandekayo. Kodwa iBhayibhili esitshela khona ukuthi nxa sokunjalo umusa uzavalwa, omunye lomunye esekhethile isayidi lakhe, bese ukuthi umusa nxa usuvaliwe, laba abayizitha zikaThixo bazazingela abangcwele bakaNkulunkulu, babazingele laba abagcina yonke imilayo kaNkulunkulu kugoqela nomlayo wesine othi kumele kukhonzwe ngesabatha. Bazabazingela babathembisa ukuthi bababulale abangcwele bakaThixo baze babaleke emakhaya abo, baye enkangala, bayecatsha khona ngale nkangala. Kodwa indaba engiyibongayo yikubana loba besenkangala khona ngale, uThixo uzabanika amanzi, uThixo uzabavikela, uzabanika iprotection. Izihlobo zami esithandekayo, uThixo uzabanika ukudla lapho kulinkangala khona, ngoba unguThixo onikayo. So abangcwele ngakumelanga babe lokwesaba loba sesibhekane lesikhathi esinzima embalini yomhlaba, ngoba bekhona ngale nkangala uThixo uzabanika iprotection, uThixo uzabanika abakudinga usihlobo esithandekayo, ngoba unguThixo onakayo. UThixo onakayo. Isikhathi esokuhlupheka kaJakobe sesiseduze, kodwa abangcwele kakumelanga babheke lesi sikhathi belokwesaba, ngoba uNkulunkulu abamkhonzayo loba kunjalo wamvikela uJakobe enkangala, uzabavikela abanike ukudla kwabo lamanzi abo khona ngale, ngoba unguThixo onakayo. Sihlobo zami esithandekayo, sikhonza uThixo onikayo, sikhonza uThixo ophayo, sikhonza uThixo ongagodliyo. Hlobo zami esithandekayo, nxa sibhekana lobunzima obukhulu obubuyayo, ungabi lokwesaba sihlobo sami esithandekayo, ngoba ukhona uThixo ophayo. Nxa siphakathi kwezinsuku lezi esiphakathi kwazo, ungabi lokwesaba, ngoba sikhonza uThixo ophayo, uThixo wencwadi kaDanieli, uThixo owenza lokho ngathi kakwenzeki kwenzeke, ngoba engumnini mandla wonke. uThixo owenza lapho kungakhanyi khona kukhanya, ngoba eyikukhanya. uThixo owenza lapho ngela lwazi khona kube lolwazi, ngoba engumnini lwazi lonke. Uyakhulula uThixo. uDanieli ungambuza uzakutshela ukuthi uyakuThixo uyakhulula, uThixo uyapha inkululeko. Ungababuza abanye abangamaqhawe okukholwa amajaha amathathu, bazakutshela ukuthi uThixo uyanika iprotection phakathi kwemlilo. Ungabuza amadoda anjengabo Josefa ubale ngabe eBhayibhelini, bazakutshela ukuthi uThixo uyanika ukubusa ezweni elingasola kini, uyakunika ukuphumelela khona ngale. Ungabuza oJosefa, bazakutshela ukuthi uThixo uyakunika imibono lamaphupho. Nxa ukhathazekile ngekusasa yakho, uyakunika imibono lamaphupho. Ungabuza oJosefa njalo ubale ngabe eBhayibhelini, bazakutshela ukuthi uThixo uyakunika amandla okulungiselela ikusasa, uyakukhulula emumweni wendlala, akunika inhlakanipho yokulungiselela lokugcina ngesikhathi esendlala. Ungabuza amaqhawe okukholwa ubale ngabe eBhayibhelini abanjengabo Abraham, bazakutshela ukuthi uThixo uyapha, uyanika indodana ensukwini zobudala, isayensi ingasavumi ukuthi umama
angazithwala abe lo mntwana uyakunika indodana. Izikhathi sezinzima sokungasavumi izihlobo zami esithandikayo. uThixo esimkhonzayo nguThixo ophayo. Ungabuza uIsaac uza utshela uThixo esimkhonzayo uyakunika ukuphumelela even ungayanga ediaspora. uIsaac bamtshela bathi Isaac ungayindawo hlala ezweni lakini. uThixo uyakunika ukuphumelela even ungayanga ediaspora, uyakunika ukuphumelela ezweni lakini. Ungabuza uIsaac uza utshela khona lokho wamphumelelisa. Kadingi diaspora ukuthi azakuphumelelise, uyakunika impumelelo ngoba enguThixo ophayo. Ungabuza amadoda anjengabo Moses baza kutshela ukuthi uThixo uyanika iprotection ngoba wamvikela uMosi emfuleni uNayili esesengumntwana omncane. Ungabuza uMosi uza kutshela ukuthi uThixo uyanika ukudla lamanzi enkangala, uyakhipha amanzi edwalweni, uyanika amanzi enkangala lapho kungela manzi khona, uyanika ukudla enkangala lapho kungela kudla khona. Ungabuza uMosi uza kutshela ukuthi uThixo uyavula indlela, uyakunika indlela lapho kungela ndlela khona. Elwandle ubomvu ayivula indlela eyomileyo phakathi kwamanzi. Isihlobo zami esithandikayo, ungabuza uJoshua laye uza kutshela ukuthi uThixo uyanika ukuphumelela even abantu bengasebenzisanga izikhali wabaphumelelisa eJericho. Ungabuza uElijah uza kutshela ukuthi loba uyizikhathi zendlala uThixo uyakuyenelisa ukuthumela inyoni ezinjengamawabayi zizokunika ukudla enkangala. Ungabuza uElijah uza kutshela ukuthi loba kunzima izulu lingani amanzi engekho uThixo uyakunika amanzi lapho kungela manzi khona. Hlobo zami esithandikayo, ungabala yilabo ngalabana uJesu abangu 5000 abaphiwa ukudla nguJesu baza kutshela ukuthi uJehova ulamandla okumultiply ama resources. Ungabuza lo mfelakazi waseZerafat uza kutshela ukuthi uThixo uyanika ama resources amalutshwana wenze abe manengi kulabo abathembekileyo. Hlobo zami esithandikayo, ungabala ngamaqhawe okukholwa eBhayibhelini baza kutshela ukuthi uThixo esimkhonzayo nguThixo onikayo, uThixo wencwadi kaDaniel nguThixo ophayo. Angazi ukuthi wena kuyini ongelakho empilweni yakho. Mhlawumbe lokwesaba udinga isibindi, uyakunika isibindi. Mhlawumbe udinga ukuba lesiqiniselo lekusasa yakho, uyakunika leso siqiniselo. Mhlawumbe lokwesaba ukuthi vele umhlaba uyaphetha ngani, uyakunika impendulo ngoba enguThixo ophayo. Sihlobo sami esithandikayo, ungesabi ngoba sikhonza uThixo ophayo. uThixo ovezwa encwadini kaDaniel nguThixo ophayo. Sihlobo sami esithandikayo, namhlanje ngiyamemezela ngithi mina usuzamile mhlawumbe ukudinga kwezinye indawo waswela, kodwa nangu uThixo onikayo. Uyakunika ithemba lapho kungela themba khona, uyakunika ukuphumelela lapho kungela kuphumelela khona, uyakunika amandla lapho obuthakathaka khona. Kudinga kuphela wena ukuthi uzinikele kuye lo uThixo ophayo, uxhumane laye njengoDaniel, uthembeke kuye njengoDaniel, ukhuleke kuye njengoDaniel, ufunde ilizwi lakhe njengoDaniel, umamukele empilweni yakho njengenkosi lomsindisi, umkhonze yena yedwa zwi kuphela, umethembe uza kunika. Nxa uzinikela kuThixo onjalo, sihlobo sami esithandikayo, phakamisela inhliziyo yakho kuye sibe lomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyakubonga Nkosi ngokuziveza phakathi kwethu, ubana wena nguwe ophayo, nguwe onikayo. Siyazinikela kuwe munye ngamunye. Siyafisa Nkosi ukuthi usinike ithemba ngezikhathi ezinje, siyafisa ukuthi usinike impilo engapheliyo ngoba nguwe wedwa ongasinika. Sincedise ke njengabantu abakho ubana sikwamukele, sikukhethe ngoba wena unguThixo ophayo. Lo sindiso uyanika labo abavumayo ukukwamukela. Sichiya konke esandleni sakho ngoJesu yakhuleka. Amen.